irimo kuzamura abasikero umubiri kandi mu buzima tubayemo buri muntu wese abakeneye kubaka umubiri no kuvuga ngo dufite produits zifasha abantu n'ubwo butarwaye gutuma circulation y'amaraso igenda neza dufite produits zifasha abantu kuzamura za calcium na zinc mu magufa bivuze ngo buri muntu wese yazikenera n'ubwo abatarwaye tugiramo amakofi amakofi meza ari decafeine azamura abasirikare agabanya umunaniro stress n'ibindi bitandukanye dufite produits nyinshi zitandukanye n'umuntu utarwaye ashobora gukenera kandi zamufasha mufite produits nyinshi zitandukanye n'umuntu utarwaye ashobora kuba zamufasha cyane okay tumaze kumva yuko BF Suma ari nziza eme ni ijambo ry'igiheburayo mu kinyarwanda risobanura ukuri iyo uvuze emet uvuze ngo Dieu de la vérité bisobanura Imana y'ukuri. Hello my dear friend. Waba ufite ikibazo cy'uruhu? Waba ufite ikibazo cyo gushishwa kw'ibirenge? Waba ufite ikibazo cyo kugiye gusaza imburagihe? Waba wisiga amavuta ntagufate? Waba ufite ibibazo bigiye bitandukanye by'uruhu? Waba ufite ikibazo cy'impumuro mbi? Duhamagare kuri izo nimero reba. Igisubizo ni Anatic Soap from BF Suma. Nje kwasuhuza ni Jimmy 250 mungwanyi mukunda cyane. Uyu munsi nagiye mu kirori cya kampani bita BF Suma Bright Better Future nabasezeranije ko nzajya ngenda mbagezaho amakuru agiye atandukanye. Hari abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda bari kugenda bataka ibibazo by'ubushomeri ndetse n'ibibazo by'ubuzima mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ndi kumwe na brother hano muri kureba ndetse n'aba sister bari kumwe bagiye kutubwira mu by'ukuri ikirori dufite uyu munsi mugiye kuza kwa mukurikiranye. Brother uraho neza? Uraho neza Jimmy. Amakuru ni meza. Ya ndabona mwambaye neza. Turakeye kabisa. Mwabukereye. Na Diane hafi aho ngaho. Barakeye urabona ko. Ya Diane from Nyagatare harya uriya mama wako yaturutse nawe ni Nyagatare. Kuri BF Suma Nyagatare. Kuri BF Suma Nyagatare. Hari abantu benshi bajya bibaza ngo ese BF Suma ni iki? cyane abo duhura nabo kuri tele tukabwira ngo BF Suma Bright Better Future no buzima bushashagirana bw'ejo heza hazaza ibintu nk'ibyo ngibyo ariko bagashidikanya. James wabwira iki abanyarwanda badukurikiye kano kanya? Urakoze cyane ntekereza ko ni ikibazo cyiza. Bajya bibaza BF Suma ni iki? BF Suma ni company from America. Ariko iyo tuvuze BF Suma buriya kenshi ni amagambo azimije n'imina amagambo ubundi iriya B ni Bright Future Superior Unique Manufacturer of America. So akaba ari ikigo gicuruza amafood supplement. So ntekereza ko yenda ni kugiye cyo kuzamenya ayo mafood supplement n'uburyo afasha abantu ariko magambo make ni company icuruza amafood supplement afasha abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye ariko n'abantu batarwaye ni food supplement buri muntu wese yakenera kuko harimo izuba ku mubiri hari izirinda indwara hari izitera imbaraga. Nekereza ko niyo BF Suma rero ukeneye kumenya BF Suma ni ikigo gitanga serivisi z'ubuzima ariko cyifashishije ayo mafood supplement yacyo gikora. Usibye ko BF Suma ari ikigo gitanga amafood supplements ku bantu bakeneye kubaka imibiri yabo abantu badafite ibibazo by'imibiri BF Suma yabibamara iki? Abadafite ibibazo by'umubiri uko biri kose rimwe na rimwe dufitemo produits zitandukanye hari izigendanye n'ubwiza hari izigendanye no kuboosting immunity system mu kuzamura abasikero umubiri kandi mu buzima tubayemo buri muntu wese abakeneye kubaka umubiri no kuvuga ngo dufite produits zifasha abantu n'ubwo butarwaye gutuma circulation y'amaraso igenda neza dufite produits zifasha abantu kuzamura za calcium na zinc mu magufa bivuze ngo buri muntu wese yazikenera n'ubwo abatarwaye tugiramo amakofi meza ari decafeine azamura abasirikare agabanya umunaniro stress n'ibindi bitandukanye dufite produits nyinshi zitandukanye n'umuntu utarwaye ashobora gukenera kandi zamufasha. Mufite produits nyinshi zitandukanye n'umuntu utarwaye ashobora kuba zamufasha. Cyane. Okay tumaze kumva yuko BF Suma ari nziza yafasha abanyarwanda bose muri rusangi ariko meruka guhura n'umuntu arambwira ngo BF Suma yampinduriye ubuzima ariko yanga kumpa amakuru neza y'uburyo ki BF Suma yaba yaramuhinduriye ubuzima. James niba atari banga BF Suma yabihindura ubuzima bw'abanyarwanda. Ntekereza yuko nkuko nabikubwiye ni ikigo cy'abanyamerika ni company y'abanyamerika rero urumva nimba ikorera hano mu Rwanda n'ahandi dukorera hatandukanye Rubavu Musanze Kigali Nyagatare
Kayonza ku Gisozi n'ahandi hatandukanye aho hose ikigo gikenera abakozi cyakoresha mu buryo bwo kubatraininga kugira ngo bajye bagifasha gukora ubukangurambaga ku bantu bashobora gukenera izo produit. Urumva abo bantu rero baje muri icyo cyiciro nuko ari uburyo bakorana n'ikigo. Ntekereza ko ari nk'umuntu ukeneye nawe iryo terambere wumva ko twazabana muri icyo gikorwa cyo gutera imbere yazafata umwanya akatugana ku office aho dukorera tukaba twamufasha tukaganira uburyo twakorana nawe iterambere rikaboneka. Okay, byiza cyane. Reka tubaze Diane nawe na mwamfasha mukamuhera microphone nkamubaza ikibazo kimwe. Diane, amakuru yawe? Makuru ni meza. Makuru ni meza. BF Suma umaze igihe kingana gute uyimenya? Imyaka 2. Imyaka 2. Ushingiye muri iyo myaka 2 umaze muri BF Suma, uko ubuzima bwawe bwari bumeze nuko bumeze ubu ngubu ubona tofauti yaba ari iyihe? Ubuzima bwarahindutse ubu ngubu ngeze ku iterambere rikomeye. Ni iki washishikariza abanyarwanda bari kwirirwa bataka bavuga ko nta kazi bafite kandi BF Suma ari igisubizo kugira ngo ibahe akazi nabo ibahindurire ubuzima? Akazi karahari muri BF Suma, nibaze dukore twiteza imbere. Nibaze dukore twiteza imbere. Okay, reka nsabure mama nawe muri kumwe umumpera microphone nawe mubaze ikibazo kimwe agire icyo kivugaho. Mama, uraho neza? Uraho neza. Amazina yawe twande? Witwa Fifi. Witwa Fifi. BF Suma uyimaze mu gihe kingana gute? Imyaka 2. Imyaka 2. Muri iyo myaka 2 umaze muri BF Suma ni ikihe kintu kabisa ubona BF Suma yaba yarahinduye mu buzima bwawe ukavuga ngo BF Suma yogere? BF Suma yakoze ikintu nakita kari Kigali ku buzima bwanjye. First nari umucuruzi. Yego. Naricururizaga. Ariko nyuma naje kubireka maze kumenyana na BF Suma. Yego. Rivo nari ndiho icyo gihe bitandukanye niyo ndiho uyu munsi. Muri make BF Suma yahinduye ubuzima bwawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Yarabuhinduye cyane ku buryo niwambwira ngo urampa akazi mpembe 500 ndeke BF Suma nakubwira ngo izo ni injuga. Reka hanze hano ngaha hari amakampani menshi agiye atandukanye atuburira abantu ugasanga arabwira ngo zana amafaranga aya naya kugira ngo winjire muri kampani yacu ube umufatanyabikorwa ndetse na kampani yacu. Ugasanga mu by'ukuri nubwo bari muri ibyo bintu ni injuga nk'uko bivuze. Wabwira iki abantu bari muri ayo makampani cyangwa se bagenda bisanga muri ayo makampani? Inama imwe nabaha nuko BF Suma ari kampani ishingiye ku kuri. Yego. Impamvu mvuga ngo ni kampani ishingiye ku kuri nuko BF Suma first ni win-win. Yego. Urayiha ikaguha, utayihaye ntacyo iguha. Itayihaye ntacyo iguha. Rero ishobora kugutuburira igihe ntacyo wayihaye. Nkuko nawe ntayo utayituburira kuko ntacyo wayishyizemo. Uyibaza ibyo wayihaye. Uyibaza ibyo wayihaye. Kandi hemba neza ntiyambura. Abarakore nongeye ngo hemba neza ntiyambura. Okay, urakoze cyane ku makuru meza tanze na wamfasha ugasubiza microphone Leader James akatubwira mu by'ukuri ikintu cyatugejeje hano uyu munsi ikitugenza ni iki abanyarwanda badukurikiye bagiye kubona bagiye kureba nyuma y'iyi interview ntoya dukoze tubabwira ko BF Suma ari nziza yahindura ubuzima bwabo. Urakoze cyane Jimmy. Nekereza ko uyu munsi urimo kubona twabukereye ni umunsi wahuje abarida. Wahuje abarida. Mbese muri make abayobozi. Iyo tuvuze rida ni umuntu ugeze kuri ranka ya 7 muri ino company. Muri BF Suma. Ni umunsi wahuje abarida ariko tugira na department ya trainers. Yego. Hiyongeremo team y'aba trainers bafasha abantu nyine muri training aho dukora hose. No gusobanukirwa. BF Suma nuvuga ngo ni umunsi wahuje abo barida n'aba trainers bakorera ku mashop yo mu Rwanda hose. Ayo mashop rero navuze ufashe Nyagatare, Rwimiyaga, Kayonza, Kigali, ku Gisozi ugafata Musanze, Rubavu, ariko kongeramo na Goma naho turimo turatangira no service. Naho rero n'aba leaders n'aba trainers b'Igoma nabo bagize gute barahari. Urumva ko ari umunsi mukuru mwiza cyane kandi ni umunsi wo kwishimira ibyo twagezeho mu myaka yashize. Kandi turimo no guserebura muri twebwe harimo ababonye icyo twita travel. Ino company itanga ingendo zijya hanze gutravelinga muri Amerika gusura inganda n'ibindi. Twishimira namwe muri twebwe babonye travel bazagenda ku itariki 17 z'uku kwezi. Bivuze ngo ni kuwa gatanu w'icyumweru gitaha mu cyumweru tugiye kujyamo kubaherekeza kuri airport. Yes cyane. Yego rero ni umunsi wo kubasezero twishimira nabo dusangira tunishimira ibyo byose twagezeho. Urumva ko hari ibintu byinshi rero bitumye twahuye uyu munsi nk'abarida n'aba trainers. So nekereza ko rero buri muntu wese udukurikiye urimo kutubona aya masaha nawe byamubera kandi byamubera byiza. Icyo asabwa gusa ni ukutugana akaza tukaba twatangira gukorana ibindi byose biroroshye tukamwereka akazi cyane. Yes. Yego. Reka nshimire abakuru
bakunzi mwese mudukurikiye kuri kamera za Jimmy 250 ndetse na Emet TV, nahababereye nabukereye mu kanya mugiye kubona ikirori kiraza kuba kiryoshye kimeze neza. Karaka interview gatoya navuze ngo reka tubanze dukore babaganirize babasobanurire kuri BF Suma, murushaho kumenya byinshi kuri BF Suma. Taramana natwe uraza kwishima. Ciao ciao.